kan Bible chuan tangka sum ngai na thi sualtin reng bulani atia chu chuan adang nei belzel du na le duam na hring chuakin mi hring nun ati chia midang te na in rem lo na le har sat na siam sak poiti lo na te mi hringa hian alo tu fo thin ani voin hi kumsang ni som ni le pani me ni som le pani ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk theu a chau Ukraine ram chunga Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ram chu puya indona a cho chuan kal zela Russian media lianber the Moscow Times chuan voina han report danin Russia ram chunga politician tam tak mai opposition member ta chuan President Vladimir Putin an Ukraine ram chunga military operation akal puimek na sipaiten an ram lak to chin chu Russian Federation rural na hnuaya da chu sak atum luita chu an du lo thu an pongzar ta he in do na hi an thop lawani ti langtlang takin an soita the Moscow Times sian voina han report dan chuan Russia ram chunga mi puite tranpui na thok tu Russian activist tam tak intel khom tele Russian politics opposition member ta chuan President Vladimir Putin an sipai tirluta Ukraine ram chunga aram lak chinte luazui atumta chu anpom lawani ti anpuanga Russian politics sulnu tamtak lo nei tole opposition member zinga senior tak mai tele Russian activist tamtak mai intel khom ta chuan Mariupol khopui chung chu anthun hoyan da theina turatana sipai ten nasataka an bayawang le Kherson khopui te po anop nan huaya da Russian Federation in annex atumta chu anpom lawani ti anpuanga Russia in annexation plan hakal puitum dan chu sipai te thachakna manga miram chu sakna le mitam takin nunna anchana ni antia the Moscow Times sian an report zeldan chuan heng activist rang tele opposition hruaitu ta hian Mariupol khopui chunga Ukraine sipai tuna latang khang mek Russian sipai ten an hualbe mek ta chu tranpui an ngai tak zata Ukraine longcholna khopui Mariupol khopui chunga Azovstal steel plana Ukraine sipai latang mek ta chu chanchuak turin Pope Francis nena an nge na niti an puangbok heng opposition tele activist ta hian Catholic ko fran froi tuluber Pope Francis si achen na mun Vatican City an va hua Russian social activist group an member Piotr Vergilov chuan Pope Francis nena hian Mariupol khopui chu kan sipai ten an hualbet vek toa Ukrainian sipai nunung ber ta chu Azovstal steel plant hnuaya mi tamtak mai tuna hian an laom meka heng mi te hi imi puite an nia chuwangin mi hringta dikna chanvo hum halna turin imi puite an ni anga chanchu an ni theina turin Russian sipai ten an hualbe na kara hian enroll turin kan bai sei cheni antia Azovstal steel plant hi Russian sipai ten thua tam takin tuna hian an hual toa bomna sa tak mangin bei ani boka heng zong hi Russian opposition member tele activist ta hian kan pompui lawa Azovstal steel plana Ukrainian sipai tangmek ta hian beisai pakhat chau annaya chu pathian tilti makani ti an puang toa tuna hian beitong tak le thlabar takin Azovstal steel plant hnuaya hian antom meka antan pa ini nang le sakhwana konga kai hroi tu le leaderini angin Azovstal steel plant atanga chanchu ani theina tur hian enroll ngai turin kan bai seicha kan ngen cheni anti the Moscow Times sian han report zeltan chuan hetianga angen ba ka hian Pope Francis sian Ukraine tlo turin angen boka Russian President Vladimir Putin chu Azovstal steel plana mishing te hrek hlum tuma a hualmek na tang hian in nuk dokri tur hril turin angen bok ani Catholic ko fran troi tu luber Pope Francis nan hian ti hona hunrai tak chung han nei boka inkom hona han nei na hian Mariupol khopui chunga thilthleng chungchang han soi mai baka Ukraine rampum puya Russian sipai ten thil anti dan zong te chu chipchiar takin Pope nena hian an hril niin an report bok an meeting azo nuwa hian thu chu an siam danin Pope hian heng mi te nunna hum himani theina tur hian malak ngai atum thule chance thatak mai halom theidon nia an hriat thu an soya Pope Francis chuan Mariupol khopui chunga Ukraine sipai Russian sipai ten an hrekril tramek ta chu antan atong trai sakrang thrinani ti alo thil bok ani media trend khat ten han report dan chuan hetianga Russian opposition leader tele Russia ram chunga activist rang intel khom ten hetianga ma anlak ta ka wang hian
Russian mi puita jinga hian an President Vladimir Putin a malak na chu an pompui lawani ti chiang takin alanga mi puitam jok ta hian President Vladimir Putin chet dan chu nun ron na le indo na te ramin chu saklui na te ani antia chu wangin Russia ram chunga politician senior tak te point President Vladimir Putin a malak na hi an pompui lawani ti hei hian chiang takin atilangani antibok The Moscow Times sian tukin jinglama report an pek danin Ukraine border naibai takaom Russia ramchung Belgorod regiona governorin ibeina antokaniti apon nuwa khan Belgorod regiona hian Ukraine sipaiten bomle missile te an kalu wangin civil mi pakhatin nunna achana midang pathumin liam antur bokani antia heng jongjong hi Russia rambung thranchung southwestern Russia Ukraine sipaiten missile le bom tam tak anron thlak wanga thil thlengani antibok Russia rambung thranchung Belgorod regional governor hian asoidan chuan Russian President Vladimir Putin chuan Ukraine ramchunga sipai athon lutang khan Ukraine sipai ta chuan Belgorod region chunga hian harsatna tam tak anron thlena civilian ta chu din hundar thong le khirkhan tak maya anom rangani atibok Kanchan Chinthar Masalama Kanron report to Khan Belgorod region chunga hian Ukraine sipai ta chuan thingtlang khuwa pathum an bai thu hi an phalawa maswe heng thingtlang khuwa cheng civilian omjongjong ta chu chuatir vekin Russian sipai ta chuan an hun puyatan stationa an manga heng munatang ta hian rocket mangin Ukraine ramchung chu nasatakin anron kap thina heng khuwa cheng civilian ho ta chu Russian sipai ta hian an chuatir vekani ti an hriat chian nuwa Belgorod regiona thingtlang khuwa pathuma hian airstrike kan nei ta ne ti in an puangani kha Russian Defense Ministry thuchua le Ukraine Defense Ministry thuchua ta hi ai nang lo nual thina kan video min hlut saka milothir saktu te khan comment lama in ngai dan te in lo soin thutluk na in lo siam vele maidonia video kan muang hian Asen chin ho hi Russian sipai ten anop na hnuaya anda to chin te ania sendal tak angalang hi arang ania anin norton mek na munte ania tichuan aduma in thaibial ho ta hi darkar som ni pali kal ta chunga Russian sipai te le Ukraine sipai te indona nasataka achuana munte ane voin chun dar som pakhat le achan vevela khan Al Jazeera in han report dan chuan Kharkiv region chunga hian Russian sipai ta chu anhnung tolmek zela Kharkiv region chunga mun tam taka in withdraw in Russian sipai ta hi anhnung tola Ukraine khopui poimo KCTs tia an soita jingami Kharkiv khopui hi Russian sipai ten thunun tuma an beina konga mason zel tuma an beilain lungpui lian tak mai suta angmain hlochhamna lian tak antong ta ni antia Ukrainian force ta chuan counter attack mangin Kharkiv khopui chunga hian Russian sipai ta chu annor leta Kharkiv region chunga taung tam tak le village tam tak ta chu Ukraine sipai ta hian Russian sipai ta kutatangin an chu sakle to ani Kharkiv khopui chung le Kharkiv region chunga tanga nungtolta Russian sipai ta hi mundanga dalu anilea Eastern Bank teya ansoi train Seversky Donetsk River vela Western Houten Ukraine antran puithin na kongpui poimo tak mai chu dancha saktumin henglai huna hian thonlu le anni antia Izium khopui chevela te Russian sipai ta hi thonlu bel anni boka ralthua mainilo supply route tia ansoi train Ukraine ramchunga anmamo rang supply na turata na kongpui poimo tak mai chu Russian sipai ta hian dancha saktumin henglai vela hian anin sorbing mekani antibok Al Jazeera hian han report zeldan chuan Luhansk province chung mun tam taka Russian sipai ta chuan missile han kaplutin bom tam tak an thlak boka Ukraine ramchung Luhansk province governor chuan asoidanin darkar somni pali kalta chunga khan Russian sipai ta chuan bomle missile te rocket le artillery chi rang mangin Luhansk province chunga hian beipui hanron thlaka heiwang hian insom ni le pali lai mai civil mi ta chena chu ti chiat vek ania Severodonetsk po bom manga baina rap thlak tak mai khopui chunga kantong meka Severodonetsk hian Russian sipai ta bom thlaka wangin civil mi ta chena in pasari lai mai chu han bom dar veka Rubisne khuwa po in pathum han bom cheboka Gornia in pahni an bom chia Rubivka in panga han bom cheboka
Tochkovka thingtlang khua po in Pathum bom chiat ani bokani tin Luhansk Regional Governor Serhiy Haidai hian ha report bok ani Regional Governor hian ha report zeldan chuan nimin me ni som pakhata ringot po khan Luhansk region chunga Russian sipai ta chuan bomle missile te rocket te voisom ni paruklai mai handon kaplu tani atia chutianga handon beina chuan Severodonetsk si khopakhat an Beijinga chuan andron beina satber na mun ania voi kuangot mai khopui chunga hian bom hi aron tlani ati voin chun lama khan Dnipropetrovsk lama po beina antokani ti Dnipropetrovsk Regional Governor chuan apuanga he region chunga kivri khopui bulloka Zelenodolsk tawna Russian sipaitan bom tam tak andron thlaka Dnipropetrovsk Regional Governor Valentin Resnichenko chuan asoidanin voin ningania hian Russian sipaita chuan he khachunga energy kanpek chuana energy infrastructure facility tam tak mai ta chu Russian sipaita hian ronbit tumin andron bom cheveka electric power kanpek chuana mun hetianga handron beima lok hian tukin jingma takmaya khan Ukraine ramchunga Zelenodolsk community hote anchen khomna mun namtlem jok omkhomna chuan Russian sipai ramzauna thoktu ta chuan silai handron met puaka Russian sipai ta hian heng namjingami mi pakhat ankapluma midang engemozatin liam hantur bokani ati Reuters news agency in han report dan chuan Khovel Pumhuapa manufacturing company lian tak mai pakhat Siemens company chuan Russia ram hanchua santani ti anpuanga Russia in Ukraine aruna wang hian Russian poisa hlutna chu nasa takin atla niama chu wangin Russia ram chunga sumdonna kan kalpui mek chuan lokna minthlen lawa kan hlotran mek zela hei wang hian Russia ram chung hi kan chua santani anti Sky News in voin chun lama han report dan chuan Ukraine ram chung mun thrang region tam taka chuan Russian sipai te hian bei pui thlakin Ukraine sipai ta chu nasa takin an beya Russian sipai te hian khopui chunga te thingtlang khuale taung thranga te boman thlaka wangin civilian ta chuan liaman tuarin nunna anchan nual to boka Ukraine ram chunga chanchuan na thoktu rescue team ta chu an boi hlea anin dai lawani anti hemi chungchang hi Al Jazeera in han report dan chuan Russian sipai ta chuan Chernihiv region chunga Nizana Khan bei pui an thlaka Chernihiv regional governor Vyacheslav Chaus chuan asoidanin civilian an thazat che hi hriat thei anilawa mi engemozat chuan nunna anchana civil mi liam tur tam tak anom bokani atia Russian sipai ta hian Chernihiv region chunga Nizana bei pui anron thlakna hian Ukraine sipai ta munma engma bei annei lawa Chernihiv region chunga Novhorod Siversky khua bei pui anron thlakna phai chuan sikul engemozat chu anron bomchia khotlang in kai khroina le inrel bolna hun pui administrative building chu bomchiat ani boka civilian ta chenna in engemozat chu bomdarvek ani bokani ati Chernihiv regional governor in voin chun lama he report apek lai hian Russian sipai ten hetianga han beina wanga chiatnan to dan hi chiangkwang takin report thei alani chialawa civil mi ta jinga nunna chan le hliam tur hengemoza tanoma Ukrainian chanchuan na thoktu pol ta chuan heng building tu sopatranga mitang te lak chuana hi an thok meka heng mikring an lak chua sa ta hi doctor tale medical lama thiamna nei chu thrang ta chuan endikin an na an kalpui mek boka Russian sipai ta chuan civilian ta hi zana an mut tuilain an du huna anron bai thrina hetianga an chet na chan chu leilama Ukraine sipai ta chu an hnelowa an hnung tol zela wangin munhla tak tak an mani opchin chunga tangin missile rocket mangtain war tak takin anron kapa zanlaya van boruaka an fighter jet te anron thloka bom anron thlak boka kan sipai te laka ne na an chan thailo wangin civil mi te torpo engma poisakna an nei talawani atibo Interfax News Agency chuan voin lama an report dan chuan Ukraine sipai ten ground na an thunun na hnuaya an da vekto Zaporizhia region chunga Russian sipai an ramzau na thokmek tu ta chuan rocket tam tak le missile thanhem tham tak mai an kapluta kan hret thei china chuan Zaporizhia region chunga Komisuwakha thingtlang khua cheng civilian pakhat chuan nunna achana mase Russian sipai ta hian he khua an beya boman thlaka wanga nunna chan hi an tam hle mai thaya
achan chu hriat thai china ringot po civil mi ta chen na residential building chu somruk vel zat mai chu bom chiat vek ania Zaporizhia region chunga khopui pakhat Orekov khwa chu rocket le missile mangin nithum chung zat mai Russian sipai ta chuan han bei towa hei wang hian Orekov khopuya mayor chuan naktuk mei nisom pathum atang hian Russian sipai ten missile le rocket anron kalu laka civil mi te anhim jok thaina turin nithum chunga tan curfew apuang ani ti an report bok Al Jazeera chuan voin lama an report danin Russian sipai te hian Ukraine rambung thren chung anop na hnuaya anda tak Crimea atangte Sea of Azov tele Black Sea tranga missile anron kalu le rocket anron kalu te chhertal mialo hian February ni somni palia Ukraine anrun trana trangkhan Russia ramchung le Belarus ramchung atrangin Ukraine ramchunga hian crude missile le ballistic missile rungot po zasari somriat le pariat zat mai kalu anitoa heng missile zongjong ta hian an target lian ber ta chu bungro thiervel na le inkalpo na kong puipoimo transport infrastructure chi hrang hrang te Ukraine chim lampang le khothang lampang om ta chu an bei lian ber ania heng an bei le anti chiat ta hi mi pui ta ta na poimo tak tak mai ania hei baka hian Russian sipai ten ron chut chiat vek tuma targeta an ron nei lian tak tak ta chu civil mi te alawa anom thailo tui supply na mun poimo tak tak te ti chiat ania electric power pack chuana mun tam tak ta chu anti cheto boka heng Russian missile jasari somret le pariat zat ta hian Ukraine sipai ta ta na poimo nilem lo mi pui ta ta na poimo tak ni si chu target bera annayani tin han report bok ani Al Jazeera chuan voin chahnu dar ni le minutes som panga vela report anpek danin Mariupol khopui chunga Azovstal steel plana Ukraine sipai lo mek ta chu Russian sipai ta chuan an vei wana le underground tunnel atanga an chuana ta chu dang chat vek tur le kharpin saktumin beipui an thlak mekani antia voin thleng hi chuan Azovstal steel plana Ukraine Marine Force ta hian square kilometer som pakhat bial chung chu an control na hnuaya an lada heng Ukraine sipai ta hi underground tunnel atanga anron chua thaina zongjong chu Russian sipai ta hian block sak vek tumin voina trangkhan ground na operation han nei trana mase Azovstal steel plana Ukrainian Marine ho ta hi thanhi chuangjat mai Russian sipai ta hian holbet to masela an la chakhle maya Azovstal steel plana Ukrainian Marine Force ta hian tuna anthunun na hnuaya anda mek square kilometer som pakhat bial chung hi him an tumbaka Russian sipai ground na ron nai tu ta chu mun hlataka norkir tumin counter attack an nei thina haiwang hian Russian sipai ta chu an thinhem to hlea mase Azovstal steel plana Ukraine Marine ta tan hian engkim mai chu ris sang tak noyati vek angai wangin nunna chanbel omlo masela liam tur hi enge mozat anom bel toa heti chung hian Ukraine Marine Force ta chuan Azovstal steel plan le ache vela hian Russian sipai ta chu voin thleng khan counter operation nain Russian sipai ta hi anla bei chunjom zelani antibok Al Jazeera hian voin chahnu dar ni vela an report dan chuan Mariupol khopui chung Azovstal steel plana Ukraine sipai homek ten antiang chia hian Ukraine chuan anral rel dan an thlak thlenga anram lak tuma na tak tak maya ronnor tu Russian sipai ta chu indo na muala indo pui bur lawin Russian sipai ta tan hlom tak counter attack mangin voina trangkhan han beitrana ground na mun tam taka walau takle langsar taka hanin kulna trangin Ukraine sipai tamjok ta chu tolbawin hanin nuk doka mase Russian sipai ta hian an nung tol nia an hriata wangin mun tam taka chuan han ron luta heng ron lut ta hi Ukraine sipai ta chuan voile khata nang jing thutin position rem tak mai han lo siam atangin Russian sipai ta chu war takin han kap zui ngala voina ringot po khan Ukraine chim lampang le khothang lampanga te Russian sipai nunna chan an tam man le ni antibok Sky News Australia chuan han report danin Ukraine sipai ta hian voitam tak mai Russia in han run nuwa hian Russian sipai te han beidan tactic hi an thlak danglam toa hewang hian Russian sipai Ukraine ramchunga ommek ta chuan lotlin na lian tham tak han soitur an nei thailo baka an sipai tam tak an chan toa Ukraine sipai nunna chan hi chiar tham chau ani lain Russian sipai nunna chan ero chu Moscow in apon zar lo chuan thiza thi hriat thaipo ani to lawani antibok
UK Defense Ministry nuaya intelligence agency ta chuan Twitter lama report anpek dan chuan Russian President Vladimir Putin chuan thu chua khau tak tak mai asiama asipai ta chu lotlin na arang thayang ber muturin le Ukraine ram chunga indona hian ne na anchan thoi theina turin na satakin anora mase Russian sipai ta tan hian Ukraine sipai ralrel dan in thak thut thut chu thil him lo tak ani wangin Ukraine ram chunga ni tina civil mi te an William Trinang bokin Russia ram chunga po an sipai nun na chan ta te vuina ceremony chu ni tin aom rangani antibok ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kanbot sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle thau don nia